sini tipra hafar je sini film industry ba sini cover je industry ni belna sini jak makhang tai bono sing bung je sana nenga sini sar sor ding so sar no ke sung lain ni shooting ro bhai cholium tab tor te script ro bahai ro script actually amo kaisa kebangma bisini ulo chungki film tangkha ei romde 70 bosor no nai aron chimi romai dai 50 bosor ni bisinga chung thangai dong storin bisingte sar kakta se kok koma film to nokhor tongo je sini agini sin tom chamum tike ba sini ti prasaruni ba of film ga tam mane tai tam ketal nung nai sin borok kun da extra tai kun da tong twist rok ba mane ketal jenis je norok tab phunung tong sin ti prasaron ba of film ni bisingte tai tam tong aro chini jemon kobangma movie ro no action chung nogo bulaimani babo chung kisa south indian eba bollywood ro no kisa follow khai khaleman nogo chin kobrogo pheba chung o movie o kisa chini ro martial art himphano chung chini tipra sani je baike bulai phrogo kai baike nang natural side chung klangna try khai dongo jeta chung kisa influence Thai movie South Indian bu kisa jungle type ni eba Hollywood ni abron kisa influence mo movie chung kisa action choreographer chung ayang follow khlai tono abono kisa ketal kha presentation khainan ni one shot mong naharm ga sar tabo jorote bhai chole tong shooting rok mane 3 to second day ga bahai ra chole tong mane kaham ka shoot dong tong na bahai ra kun keu mur tong kebeng mong asuk krui jinis shoot start khana jin kisa lero tam hola chung technical lo kisa perfection naiman bagai chung kisa setup no kisa pre-plan no kisa ready khai setting khai kisa somoy thang thau but shot na frogo asuk time na ya dakti na pai thau tam hola chung ang pula film cheng frogo prai trolley ro wino khayo ke kazara trolley hamian thangkha ke kazara ta bukma gamble ro no khorkha ke bu gamble wa khayo ke abo to no film level lo gamble ro wa ya asuk mokolo nana belai asuk sai ro phunu yan bagai jong taisa trolley recruit khai or amo technique no film level no taisa naruk nani bagai buini hai kahami akhona boibai kisa naijak drop nan naim musang nani bagai sar jeogo casting member tong na rok ba sap tong kisa tai boni character bahai kisa da monusto saga boni character tai sap tong kho je film casting o kobangma ex nana double leading role James Wangcheng kana sini bayo boto tabuk Bollywood kobangma off screen on screen kobangma borobai samung tang jong experience kisa surungi pheka present latest technical ro bahai khaina na aborono bin belai no knowledge men tongo gaban bagai jong kisa jet tiprawa ke khaman system ro no kisa divert ba develop khai tongo bini throte khai tai casting aba hai kana biba kobangma ko khaijak music video kai film bu khaijak experience khaijak belai emotional ganang borok khai tai monus to tai sanangli abin to always bini dialogue khorang ni quality kai looks especially amai ke dong khai tai kobangma artist tongo ketal phaine rok boro je audition no impress khai khana khai aboge boro no je character no mani ekdom amai borok no mampai kha khai joton mung to sabai meya kiaba ulo movie nei khang kes nogon norok de no soisoi nok same character ro boro phono mang kha do ham bai sar no tep kok salai ne sing hangke nor 9 tong de sing phono ne bong making ro